Abakuru b'ibihugu bo muri Afurika bake bageze muri Angola uyu munsi kuwa gatanu, aho bazagirira akanama ko gukemura ibibazo bya Centrafrica, aho urugomo rumaze gukura abantu barenga 200,000 mu byabo mu mezi atarenga 2. Ku nsinzi y'abarengera ibidukikije, urukiko rw'ubujurire rw'Ubuholandi uyu munsi rwanzuye ko isosiyete ya lisansi Royal Dutch Shell muri Nigeria irebwa n'ibitembo byinshi byajojobye muri leta ya Niger Delta, kandi rwayitegetse kuzishyura abahinzi byangirije. Nyuma ya serwakira Eloise yibasiye Mozambique mu kwezi gushize, imiryango ituye uturere two hagati yabayemo iragerageza gusukura no kongera kwiyubaka. Abanyanigeriya magana bari baragiye gukora muri Arabia Saudite batahukanywe ejo kuwa kane nyuma yo kurenza igihe viza zabo zamaraga no guhezwayo n'inzitizi zashyiriweho COVID-19. Bamwe bavuga ko bafashwe nabi ubwo bari bategereje gusubira iwabo. Naho muri Maroc, umwami Mohamed wa gatandatu ejo yahawe urukingo rwa virusi ya corona, atangiza ku mugaragaro gahunda y'ikingira rya COVID-19.